Sapriang stat kene kowe ke video haki social media hakaba kene kowe ke yeng mane kabadan hapo ka tisnong lamdang mai kabade hapo ka jela Manipur kene ke yeng mane ya kabala tip kerteng metaka lamdang mai Chiro Baptist Chapel kala rakhe ya jingdap arpusan senam jongkal ne kata ka Silver Jubilee dak ba pelang jesang hakate ke jaka bar hakate ke jing pelang jesang ladan uwe ukna ubarwai solo singing expression une ukna ularwai senan de kikentin ki baklam akor bat ki paj baru ke bala yo sngow kim nang shuban lai bat ki la shuya yabler lot bara bat hadin bo une ukna ularwai kin sha kuntai de kentin ki baklam akor de kentin parang ki bor bri penya ketika jinga sang ki laweng mardor na yutu ukna na ketika jaka hadin bularwai da ka jingrwai perthai ka jingrwai rap What the best center back in your yo with the downskirt bitch. Yeah, gotta pick another kind of bang. Right out the short goddamn bro, motherfucker, yeah. Where to go when the bend my eyes see? Better do when the Bible soul. Let you know when the better me. Yeah, I don't know what to say. Sakane kowe ka video kala sapriang stat haki social media hakabala sakhi unewe ubreu ubariam Santa Claus kat ba udang yan advance carol Christmas mau ka patron jong u kalakat hashtag lenti bat kumta une ubreu umbanse waban sange shwa ya ka jing yai carol jong u baru haban su shwa ya katika patron jong u hakabaya kran ki breu bala ring video halor kini ka jingjia ya une u Santa Claus une ubreu balariam Santa Claus ulaang badai nak kadau jeng kesau kibala tebek thong yo u bat kum ta u haban phet yap chane chatai bat ha kata ka jing phet yap jong u ka patlon jong u kalakat kuak